Lieutenant General Pacifique Masunzu arongeye ahawe izindi inshingano nshyashya. Tugiye kubirebera hamwe byose nize inshingano bamuhaye. Abagenerali bageze kuri batandatu bose barayibishwe n'umutwe wa 23 ba FRDC baguye muri ambushi mu bice byo mu Minembwe. Tugiye kugenda byose tubirebera hamwe. Tugiye kugaruka ku rugamba rukomeye cyane ruri kubera mu bice bya za Katogota, Ruvungi, Bwegera ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ahantu bita Remera hari kuvugira urusasu aya masaha byose tugiye kugenda atubirebera hamwe. Amakuru akomeye cyane mu mujyi wa Goma nta musirikare wa 23 mu minsi mike uraza kuba aharangwa, haraza kuba hagaragara aba polisi ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bashinzwe iby'umutekano. Inzego za gisirikare zose zikerekeza kuri tere mu rugamba bitewe nuko nabo bugarijwe n'ibitero bikomeye cyane karundura bikomeje kugenda bibagabwaho bya coalition n'ubundi rwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. So tugiye kugenda tubirebera hamwe byose, wowe icyo usabwa n'ukubana natwe. Andi makuru akomeye cyane turabwira yuko uwitwa Thomas Rubanga ibintu nawe yabikuye ku rwego rumwe akabishyira ku rundi rwego, aho ubu tuvugana ahantu hitwa Pofi angani hafi n'umujyi wa Kisangani neza cyane. Uyu mugabo ari kuharwanira ku rwego rwo hejuru cyane. Ibitero karundura bikaba biri kubaho ari kugenda agaba kuri coalition n'ubundi ya leta ya Kinshasa. So byo byose tugiye kugenda tubirebera hamwe. Dore impamvu nyamukuru umubirigi ari kugaragaza ubushake bukabije cyane mu kurwana ino ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko gutsisura uyu mutwe twara gisirikare wa 23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa kugira ngo arebe niba yabavana mu bice bimwe na bimwe cyangwa se ibindi. Ubu ngubu tuvugana rero ibintu bikaba bimaze kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Andi makuru atugiye kubabwira akomeye cyane, tugiye kubabwira ko abantu 5 biciwe muri territoire n'ubundi cyangwa se biciye mu mujyi wa Bunia. Anga tugiye kubabwira neza cyane aba bantu bishwe bazira iki. Tubabwire yuko imirwano kandi ikomeye ikomeje kugenda ibera mu bice bya hano muri Katana naho hari kumvikanamo urugamba rukomeye cyane, aho bano barwanyi ba 23 bakomeje kugenda bahangana na coalition nyine irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. So agatanga ndagira ngo muri kumva yuko dufite amakuru menshi cyane, wowe cyo usabwa nta kindi kubana natwe neza cyane gatanu ku kagenzi kako. Hanyuma uwa mbere wishwe mu gisirikare cy'u Burundi yitwa Generali gashyira hamwe. Uyu mugabo yishwe neza cyane, yishwe ku munsi w'ejo, ariko kandi siwe gusa hishwe na Majoro Ndayiragije. Uyu nguyu nawe yapfuye ku munsi w'ejo. Hanyuma undi nawe yitwa ngenda kumana. Uyu nguyu nawe yishwe, nawe ni Lieutenant General wa hano muri mu gihugu cy'u Burundi Prito mbabarire. Ahangana none hishwe undi witwa Ndayahaga. Uyu nawe yarishwe ku munsi w'ejo. Ababiciwe icyarimwe n'abandi ntarondoye bagiye bicwa n'uyu mutwe wa 23 ufatanyije na bano barwanyi batwirwaneho. So tugiye kwinjira mu makuru akomeye cyane rero. Nta kindi kintu musabwa, wowe wabashije kugera kuri La Défense TV usabwa gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Niba ntibeshye twamaze kuzuza ibihumbi 6 bya subscribe. Ubu ngubu rero ni wowe usigaye, turi ibihumbi 6326. Ubwo rero urasigaye kugira ngo murabura bakeya cyane kugira ngo twuzuze ya ntego y'ibihumbi 8 twihaye mu misi 2. Ndagira ngo rero tube tubikoze. Murabona ko turabura hafi 1300. Niba muri 1300 rero ndabasaba kugira ngo mukande kuri subscribe maze dukomeze twizamukire neza cyane, ubundi twuzure ibihumbi 8 muri rusange. So twinjire mu makuru rero akome cyane. Ndagira ngo dutangire kuri operation ndetse n'inshingano nshyashya Lieutenant General Pacifique Masunzu yahawe, nizo tugiye gutangiriraho. Uyu mugabo usanzwe ayoboye zone ya 3 y'imirwano n'ubundi. Hanyuma uyu mugabo aherutse gufata ikintu cy'igihuha. Ndagira ngo mbahereze ukuri kuzuye. Uyu mugabo yasabye igihuha leta ya Kinshasa kubera ko yaremenya makuru avuga yuko M23 amushyizeho drone yo kumwivugana nkuko yizvuganye uwo bita Makanika, by'umwihariko wari umuyobozi mukuru wa Twirwaneho. Uyu mugabo rero nyuma yo kumenya amakuru yahise apanga operation y'igihuha igomba kumuvugwaho, kandi koko byarabaye. Byaravuzwe binashyirwa ku mbuga nkoranyambaga henshi yagiye atandukanye, ngira ngo natwe twabivuzeho. Uyu mugabo rero yaragiye aricara aravuga ati kugira ngo ndokoke ni ukubanza kugaragaza yuko jewe na Kinshasa twamaze gutana mu mitwe cyangwa tutakiri kumvikana. Arangije abwira bamwe mu basirikare bakomeye Kinshasa, arababwira ati kugira ngo giye nkore operation zanjye nipoweye buhoro buhoro kandi nzikore neza ntari guhigwa. Ati ndagira ngo mubanze mumvuge yuko mwampananuye, mwampurutuyeho amapeti yose, mwashyize hasi, mwandangije. Hanyuma nanjye ndaza gukoresha strategy zose zishoboka, hanyuma ndebe ko nakijoininga kuri AFC M23. Nindangiza nzabafatira uwo bita General
Sultani Makenga mbafatire na Colonel Wingoma nindangiza fate n'uyu nguyu Colonel Inanga bose nabari abarawuresi Kanyuka bari aba Imana Nzenze ndetse n'abangaba bagiye batandukanye bo muri AFC Mvetura nyine uyu mugabo yari afite operation bose yo kubivugana cyangwa se ngakabafata akabashyikiriza ubutegetsi bwa Kinshasa. Hanyuma uyu mugabo rero abonye yuko imipango yiwita mukundiye birongera biravugwa yuko uyu mugabo yahinduriwe ishingano ngo yerekeje muri Bunia by'umwihariko hano muri Ituri mu ntara Ituri nyine aho yagiye guhangana nabo narwanyi ba CRP cyangwa se bano ba Thomas Rubanga bo muri CRP bayobowe na Thomas Rubanga nyine bano barwanya nabwo ubutegetsi bwa leta Kinshasa aho bivugwa yuko ngo baziyungana AFC Mvetura mu rusange. Hanyuma Lieutenant General Pacifique Masunzu amaze gushyikayo nibwo yatangiye gusa nkaho yihimura kuri General Sultani Makenga nyuma yuko yari yamuhamagaye kuri telefone akamubwira ati ndakwinginze fasha undwaneho leta Kinshasa iri kumpiga isaha ku isaha ushobora kuza kumva jewe ntakiri muzima ati kuko ndi guhigwa ku rwego rwo hejuru cyane. Abonye yuko rero General Sultani Makenga amuhakaniye kuri ishuro noneho yibwira yuko nta yindi shuwa agomba gukoresha usibye kugira gute ndagira ngo unyumve neza cyane usibye kwita nyine agaragaza yuko yasubiye kuri leta kuri kote ya leta Kinshasa by'umwihariko ahari muri Bunia ari kurwana nyine n'abana barwanyi bo muri CRP. Hanyuma uyu mugabo rero Lieutenant General Pacifique Masunzu amaze kubona ko bimeze uko nguko Tshisekedi ndagira ngo ni umusibejo nibwo hagaragaye ifoto ya General Sultani Makenga yageze mu mujyi wa Goma yahise amupanga indi operation aramubwira ati sinzi tekanike ukoresha zarizo zose ariko nshaka umutwe wa General Sultani Makenga ati ndawushaka uko byagenda uko ariko kose ngewe uyu mugabo umpangayikishije agomba gupfa ibindi nkabikora nitonze. Hanyuma kibivuga undi nawe ati turakoze cyane tinyakubaho urakoze ati umpaye operation nanjye nari mfite mu bikorwa ati hari abagore bageze muri 4 nizeye. Ndagira ngo ako kantu kumve ati hari abagore bageze muri 4 yizeye ngashobora gukoresha ngo bakaba bamugerera ngo kwa Sultani Makenga. Ariko ndababwiza ukuri ko mu bantu bashukwa cyangwa se nyine bagwa mu cyuho cy'abagore ntago uyu mugenerali Makenga bamo kuko no kuva na kera kuva nakamenya makuru ya hano kuri muno butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kuva nakamenya ibijyanye n'imirwano ikomeje kubera hano mu Burasirazuba bwa Kongo ntago nigeze na rimwe mbona uyu mugabo agongwa n'igitsina gore. Yes niko bimeze ntago yigeze agongwa n'igitsina gore uko byagiye uko ariko kose uko byagiye byitwara ewano uyu mugabo yagerageje kugaragaza neza uwari we wanyawe ntago yigeze akoronizwa n'igitsina gore ahubwo amakuru ari kungeraho akome cyane aravuga yuko bano barwanyi n'ubundi ba M23 ngo babaye bamenya ayo makuru anyuma yuko bayamenye rero bahise batangira iki operation zikomeye cyane ngiye kugenda mbabwira. Abasirikare bose mu mujyi wa Goma ntago bagomba kugaragara hano mu mujyi wa Goma bose bagomba kuhava bakerekeza mu masantre amwe namwe ikindi bakajya aho urugamba ruri kuko hano mu mujyi wa Goma hagombwa gucungirwa umutekano n'abapolisi ndetse n'abandi babigenewe. So ngira ngo urabyumva yuko inzego za gisirikare zose zigiye kuvana mu mujyi wa Goma zikerekeza kuri tere ku mirwano bivuze ngo intambara tayari igiye gutangira hagati ya General Sultani Makenga ndetse na Lieutenant General Pacifique Masunzu hagiye kugaragara ninde nyirizina ufite ubushobozi bwo kuba yatsinda undi hagati aho ngaho. Ese ni Pacifique Masunzu cyangwa se ni Sultani Makenga byose turaza kubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako tugende tubibagezaho tubabwira uko byitwaye imirwano aho iri buze gutangirira uko biza kujya bigenda kose genda habaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ndaza kujya nkubwira uko byifashe. We rero nta kindi kintu musaba ni ikintu kimwe gusa kimwe kiziri cya kabiri ni ukuncungira aho hasi handitse subscribe ukareba niba warahakanze nyaboneka niba utarahakanda ni iby'agaciro kubana natwe warakanze kuri subscribe biramfasha ariko nawe bikagufasha kujya ubona amakuru utabanje kujya kugira gute kushakisha. So hanyuma utarakanze subscribe ntiwazongera no kunyumva tugiye gukomeza nandi makuru rero akome cyane ndagira ngo twite twinjira indani muri operation zibanga zakozwe na M23 mu ijoro ryakeye uyu munsi
nimugoroba ibintu byabaye ku basirikare b'ababirigi nyuma yuko ababirigi bazanye ibikoresho hano muri teritwari ya Walikale indani muri satere bibwiraga yuko M23 itakibarizwa muri ziriya axe ariko ibyago bikomeye cyane byabagwiriye bitewe nuko batunguwe n'ibitero shuma niba nabyita ibitero shuma cyangwa se ibitero by'ubwiyahuzi byakozwe na bano barwanyi ba M23 indani muri satere ya Walikale. Biravugwa ko kandi mu ijoro ryakeye ku munsi w'ejo tariki ya 6 humvikanye ibitero ku masaha y'umugoroba hafi saa moya z'umugoroba. Ati humvikanye amasasu muri satere ya Walikale ati y'abasirikare ba M23 ngo barashe ku basirikare babiri gitena bakanicamo babiri bagashimuta abandi babiri. Ibi byabaye nyuma yuko aba basirikare b'ababirigi bifashishije bamwe mu basirikare ba FARDC mu gifaransa cyinshi cyane batangira kuganiriza abaturage hano muri satere ya Walikale. Abo baturage baganirizaga ngo hari harimo n'abakomando ba M23 ariko bambaye gisivile ngo bafite intwaro ziriho amasirasi. Amakuru avuga ko kandi bano basirikare ba M23 ngo byabaye inama igiye kurangira bano basirikare cyase bano barwanyi ba M23 ngo bahita bagaba igitero gikomeye cyane kuri kino gisirikare cy'ububirigi. Nyuma yuko babagabye igitero rero navuga ko ari igitero gikomeye cyane, bano basirikare ba M23 bahise berekeza n'ubundi no mu tundi tu axe tutandukanye by'umwihariko tugize isatira Walikale. Ikindi cya kabiri mukwiye kumenya, bahise banashimutamo kandi nanone ngo abandi basirikare bageze kuri bane b'iki gisirikare n'ubundi kino gisirikare cy'ububirigi. Bano babirigi rero amakuru mfite icyo bari baje gukora, bari baje kumvisha, kubwiriza, kubabwira ko bagomba gushyikirwa, bagashyigikira nyine leta yabo ngo mu kurwanya uyu mutwe witwaje intwaro urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa wa M23 kuwukura hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu gihe kitarambiranye bano barwanyi bo mutwe wa M23 ngo bahise bagaba igitero gikomeye cyane, ngo humvikanye urusasu, ngo babonye umuntu agwa ariko ntibamenya ngarashwe n'iki. Igihe bari bakiri gushakisha umuntu urashe, undi umwe abarashimuswe. Mu gihe bari gushakisha ushimuswe, abandi batatu nabo bagendera icyarimwe. Mu gihe bari bakiri muri ibyo, abandi bageze kuri bane nabo barasirwa icyarimwe. Hanyuma bahita baburirwa irengero, abo basirikare barabura. Abasirikare ubwo baye mu 23 nyine ngo bahise babura. Bamaze kubura rero nibwo hahise hongera hasa n'ikibaye imyigaragambyo, abaturage bose bari bahawe intwaro. Ndagira ngo wumve ikosa bakoze bano basirikare b'ububirigi. Ikosa bakoze rinabateje ibyago bikomeye cyane. Bakoze ikosa rikomeye cyane ryo gufata intwaro nyinshi cyane bakazihereza abasivile ngo bafite ubushake n'umutima wo kurwanya zino nyeshyamba za M23. Nibyo nk'abasivile batazi iyo biva niyo bijya bagombaga kwemera. Hanyuma ikintu cyari gisigaye no kubatoza ndetse no kubereka uko barashisha izo ntwaro bari bagize gute babahaye. Hanyuma rero ikintu cyabayeho, hakiba iyo massacre cyangwa se hakiba iyo myivumbo gatanyo, abano baturage bahawe intwaro bose bahise batangira kuvuga ati ubundi izi ntwaro baduhaye twazimaze iki. Bahise birara mu mabotike, bahita birara ku bantu bazigwiho ubutunzi, bakajya babatunga imbunda ati ndakurasa zana ibyo ufite byose. Ndagira mwumve ko bino bintu nubwo ndi kubivuga gutyo ntimuze kumva ko ari ibintu byoroshye cyane. Abo basirikare bahise batangira aba basivile bahise batangira kwipanga misiyo z'ubusahuzi, byatewe n'igisirikare zino nyeshyamba za M23 zashimuse ababirigi. Sumbaze ngo ababirigi bashimuse baraza kubamaza iki, gusa bamwe mu bo bashimuse tubibutse ko harimo abagurutsaga amarokobuteri ndetse na za drone. Harimo n'abapilote ngo bageze muri babiri ngo basukoyi bari baje muri zira axe, bari baje kwerekanywa yuko ngaribo bazagira gute bazayobora ama operation. Narakubwiye ngo ibintu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikintu kituma banatsindwa cyane nuko ibintu byabo byose biba hanze. Mu gihe kugeza ubu ngubu utamenya ngo M23 ifite mugambi ki, iratekereza iki, ese ni iki benda gukora, niyo wakanariza ntiwamenya ngo uyu mutwe wa 23 uri gupanga iki. Bitewe n'iki, ibintu byabo birisirasiye, ibintu byabo biri bucece, ibintu byabo biba biri pose, biba bituje cyane. Hanyuma ndagira nkubwira andi makuru akomeye cyane, nyaboneka uze kunyumva neza cyane kugira ngo wenda utaza kujya ucikwa n'aya makuru
ari kureba hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubana neza cyane 5 utazajya ucikwa n'amakuru nzajya ngenda nkugezaho. Hanyuma ndagira ngo nkubwire aya makuru nanone akomeye cyane, amakuru y'ibitero bikomeye, amakuru y'ibitero bihambaye byabayeho kuri uno munsi. Ndagira ngo nkubwire ko bano barwanyi bayi mu 23 uyu munsi nanone muri Satere ahantu bita muri Pinga naho humvikanyemo urugamba rukomeye cyane, tuvuye muri zo axe, tuvuye no kubabirigi bashimuswe, ibyo byarangiye. Ahubwo muri Pinga ikintu cyabaye ndetse n'igiteganyijwe, leta Kinshasa bano barwanyi ba Wazalendo baravuga ko ngo kugeza ku itariki 28 ngo ubwo nejo niba ntibeshye ngo bazaba bamaze kwirukana bano basirikare b'M23. Gusa simbizi niba mu masaha 10 nangaha asigaye bari buze kuba bakuyemo M23 muri Pinga, bakaba bakuye Katobi, Bihendu, Peti ndetse n'andi agiye atandukanye. Simbizi niba bari bushobere ubwo bizere mu mbaraga zabo hagati aho ngaho. Hanyuma ndagira ngo mbahereze andi makuru tuvuye kuri izo update. Ndagira ngo twinjire kuri aba generali b'abarundi bishwe ejo, barimo n'abamajoro, harimo n'abakoroneri. Amakuru ari kungera arambwira ko uwitwa generali Gashyira hamwe uyu nguyu yararashwe ku munsi w'ejo, araswa n'abarwanyi batwirwaneho. Hanyuma n'undi bitwa majoro Ndayiragije nawe aza kwicwa, yishwe ku munsi w'ejo mu masaha y'igicamunsi. Hanyuma undi wita nawe Ngendahimana nawe aza kubagira gute abigwa. Aba bose bari abakomando bayoboye urugamba ngo bari bahuriye ahantu mu kanama, birangira bagize gute batunguwe n'ibitero baricwa. Gusa ntago ari ibitero byabatunguye, kuko buriya ngo nta musirikare uba ugomba gutungurwa n'igitero. Isaha ku isaha ugomba kuba witeguye, ufite intwaro yawe, magazine ari yose, uri tayari mu rugamba kabisa, uhora witeguye nyine kisa ku isaha wagabwaho igitero. Hanyuma abangaba nabo ubwo bari barimo bigendera ngo baguye muri ambushi y'abano barwanyi bayi mu 23, batangira kurasana, birangira bano ba generali bose bageze gute babiguyemo. Hari asigaye umwe nahoze ngira ngo ni Mbayahaga, nanibajije ukuntu Mbayahaga yaje hano mu rugamba byashobeye, ariko ntago ari Mbayahaga ahubwo nundi bita Ndayahaga. Amazina y'abarundi ajya kumera nk'ay'amakongomani, bisa nkaho bijya gusa muri makeya. Hanyuma ibi bitero byabayeho ni abasirikare barwanya ubutegetsi cyangwa se barwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa ba M23 bapanzwe iyo mission cyangwa se iyo operation yo kujya gukorera abano barundi, by'umwariko ubwicanyi, bakica bamwe mu bayobozi babo, bikaba baranabishyize mu bikorwa, bakanabikora neza cyane rwose bakabica. Ariko ntago ari ibintu byo kwishimira, ni ibintu byo kugaya. Abasirikare b'M23 kandi barashinzwa kutabwirwa ngo bumve, ngo kuko barasuzugura cyane iyo batangiye operation ngebana ngo barekera uko bayigize bayishoje, ngo kabone niyo yaba ari komanda w'urugamba. Nubwo bivuga ko nta komanda ugisuzugurwa, ngari ku musirikare wa 23 igihe ari kubona adui ntago amubwira ngo hagarara ngazahagarare, oya ngagomba kurasa, ngagomba guhagarara ngari uko adui yamurangije. Hanyuma abo barwanyi rero ba 23 bashinzwe ubwicanyi buhambaye bwo kwica aba generali bageze kuri 5 icyarimwe, by'umwariko b'u Burundi ndetse bivanzemo n'aba FARDC. Ibi rero bikaba byakomeje kugenda bigira gute abifata indi ntera. Hanyuma ibitero kandi nanone ibitero byagiye bibaho uyu munsi, byagiye bibera mu duce tugiye dutandukanye, ahantu bita ku Kijombo ndetse n'ahantu bita ku Gihango. Ahangaha rero naho humvikanyemo amasasu akomeye cyane, ndetse n'ahantu bita ku Nyabutenyerwa. Ahangaha naho hagiye haberamo urugamba, ndetse n'abandi bitwa Gihanga. Ahangaha naho hari kumvikanamo amasasu akomeye cyane. Hanyuma ngira ngo birumvikana neza cyane, izo ni muri axe z'Umurenge ziri kuberamo urugamba rukomeye cyane. Hanyuma nigeze kubabwira mu makuru yatambutse ko uwitwa generali Neva, uyu nguyu akaba nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse na mugenzi we nyakubahwa perezida Felix Antoine Tshisekedi, aba perezida bombi mu kujya inama bakicara bakajya umugambi karundura w'inama idasanzwe y'ibitero bidasanzwe byo gutunguza abantu barwanyi bayi mu 23. Bikaba rero byabayeho aho byageragejwe kugabwa kuri bano barwanyi ba M23, ariko nyaboneka ndakubwira ukuri ko ibi bintu byabaye byatumye n'ubundi bano barwanyi ba M23 batungurwa nyine n'ibyo bitero n'ubundi bidasanzwe.
bidasanzwe, ariko ntago batunguwe kuno ariko zino nyeshyamba, kuko zino nyeshyamba zihora ziteguye. Hanyuma Joseph Kabila Kabange uti rero amakuru ari guturuka imbere ku mirongo y'urugamba aravuga ko Joseph Kabila Kabange nawe ashobora kuba agiye kwinjira mu rugamba. Ikanze mu kanya gatoya dukomeze n'andi makuru.